Srdačan pozdrav svim gledalcima satelitskog i prvog programa iz centra Beograda. Jedan od pravih predstavnika srpske umetničke dijaspore jeste čovek za koga kažu da je najbolji majstor za obradu fotografije na svetu. Živi u Parizu i više od 30 godina sarađuje sa slavnim umetničkim fotografima. Početkom ove godine angažovao ga je čuveni američki reditelj David Lynch. Sa Vojom Mitrovićem u Francuskom kulturnom centru u Beogradu razgovarala je koleginica Mirjana Nikolić. U tami komore jedne od najuglednijih fotografskih laboratorija svih vremena, Picto u Parizu, nastale su najpoznatije crno-bele fotografije 20. i 21. veka. Slavna fotografska imena od Cartier-Bressona preko Man Raya, Helmuta Newtona do Jozefa Kudelke i Davida Lyncha povezuje jedno ime – Voja Mitrović. Nazvali su ga umetnikom iz senke, ekskluzivnim majstorom obrade fotografije, jednim od najvećih štampara crno-bele fotografije svih vremena. Fotograf i prijatelj Voje Mitrovića, Peter Turnley, tvrdi da je malo ko, osim Voje, mogao da odgovori zahtevima pomalo ekscentričnih fotografskih umetnika. A znate kako se steče jedno povjerenje? To se steče kad vi imate, kad možete da razumijete svakog fotografa šta hoće. Morate da znate, jer svaki fotograf ima svoj način rada, različitih tonaliteta, kontrasta. Ja sam morao recimo da i razumijem šta hoće. I onda kad vi dobijete jedno povjerenje od nje, onda je jako lako, nema nikakvih problema. Prva saznanja o fotografiji Voja Mitrović je stekao u rodnoj Foči. Zanat je potom jedno vreme pekao u Beogradu, u fotoradnji u Vasinoj ulici. Sa svega 100 francuskih franaka u džepu, 1964. godine obreo se u Parizu. Znao je da pomoć u gradu svetlosti neće imati i da će sam morati da prokrači svoju životnu stazu. Precizno oko, osjećaj za svetlost i tamu, strpljenje i umetnička crta njegove ličnosti obezbedili su mu posao majstora za laboratorijsku obradu fotografija i umnožavanje tiraža u parijskoj agenciji Picto, u kojoj je ostao 3 decenije, sve do penzionisanja. Skromnost koja ga krasi dolazi do izražaja i kada ga pitate da li je svestan da istorija fotografije više ne može bez njegovog imena. Mogu da kažem da sam imao šansu da u laboratoriju u kojoj sam ja radio, gdje su dolazili svi najveći fotografi iz čitavog svijeta, pogotovo iz agencije Magnum, koju su sačinjavali čuveni fotografi kao Henri Cartier-Bresson, David Seymour, Robert Capa i George Rogers. Oni su formirali tu agenciju, koji su poznavali mog vlasnika laboratorije, tako da su oni imali neki ugovor da rade u našoj laboratoriji sve fotografije. Posle su došli drugi fotografi od agencije Magnum, koji danas ima oko 60 članova te agencije, tako da sam imao sreću da za njih radim oko 30 godina koliko sam bio u mojoj kući. Voja Mitrović je bio važna figura u takozvanom fotobumu kasnih 70. i ranih 80. godina 20. veka. Radilo se o nekoj vrsti umetničkog pomodarstva u kojem su prednjačile Sjedinjene Američke Države. Štampane fotografije velikog formata, potpisane od strane autora, kupovane su za privatne kolekcije raznim kanalima, na aukcijama, po cenama koje su dostizale i $50.000. Veliki deo tih fotografija razvijao je i štampao upravo Voja Mitrović. U svojoj kolekciji posjeduje slične primjerke fotografija koje je dobio na poklon od samih autora, uz rukom ispisane posvete. Upitan za omiljene fotografije, navešće sliku dečaka sa 2 flaše vina u ruci i Matisov portret sa golubovima,
obe Cartier-Bressona. Kudelkin, Ciganin sa konjem i portret Che Guevare sa cigarom René Buria su takođe njegovi favoriti, ali nikada neće reći ko je njegov omiljeni fotograf. Ne mogu da izaberem, mogu samo da kažem da je između nekoliko fotografa imali smo odnose profesionalne i posle van. A recimo danas mi je najbliži češki fotograf koji danas smatra se jednim velikim, Josef Kudelka, koji kad ode negdje na putovanje uveče, kad dođe, prvo se meni javi i tako oni nas zovu rođacima sa istoka. Tako odmah čujemo se rođak, kako si, to su ti najbliži odnosi između njega i mene. Hvala druže. A bio sam dobar i sa Henri Cartier-Bressonom koji me recimo izveo i na večeru i mene i ženu i mene, ručali smo zajedno. On je jedan, smatram, mi govorimo ima Henri Cartier-Bresson i ostali, kao što kažemo Ila Rolls-Royce i ostali. Svi su fotografi te generacije se imali ideju i radili fotografije sa crnim rubom okolo, kao što je Henri Cartier-Bresson, jer Henri Cartier-Bresson uvijek je htio da ima pun negativ, jer kaže ako mu kadriramo nešto, da su mu ukrali od onoga što je on vidio. Iako ima neki slučaj koji je možda nije interesantan, on kaže nek stoji, uvijek ima jedan centar u fotografiji za koje se ljudi interesuju i gdje oko ide tamo. Iako nešto bude lijevo, desno toga, to mu nije smetalo. U penziji je od 1997. ali ga fotografi i dalje traže. Veruju da još uvek ima oko da odabere najbolji negativ i da na fotografiji pronađe savršen balans crne i bele, svetla i tame. I čuveni filmski reditelj David Lynch to zna. Zato je Voja Mitrović bio deo tima za pripremu Lynchove izložbe fotografija Small Stories. Znate, ova izložba koja je u Parizu bila, to je specijalno radio za Evropsku kuću fotografije. To su fotografije, ako biste počeli da pravite kolaže, on je to radio pomoću kompjutera i tu je spajao pojedine stvari, jer i njegovi svi filmovi su tako malo u nekoj istoriji, u nekoj njegovoj sferi i onda smo mi te njegove snimke pravili na išek papiru, pa posle smo preslikavali da bi imali negativ, jer je htio da mu fotografije se rade na baritnom papiru, a ne na novom modernom papiru. I jako je bio zadovoljan, a to je što je interesantno da je isti producenti za filmove su kao isti producenti, njegovi Kusturice to su isti producenti. Tako da smo malo razgovarali o Kusturici, Drvengradu i Andrićevgradu, jer sam ja pričao da sam bio tamo. Beogradska izložba u Francuskom kulturnom centru nazvana je Porodični albumi. Izlagale su dve generacije porodice Mitrović, otac Voja i sin Aleksandar, predstavnik novog, digitalnog doba. Rođen u Parizu posle završenog fakulteta likovne umetnosti na Sorboni, Aleksandar se bavio crtanjem i slikarstvom, da bi se sada, očekivano, posvetio fotografiji. Was your father an inspiration for you to start and do photography? Yes, of course, because since I was a young kid, I saw pictures of masters by books or by exhibition. So for me, pictures as drawing, as painting was always a part of my life, and especially photography, because it seems to be parts of time, and if you want to let a souvenir of your vision of the world, it's one of the best things to do. Kudelka izabrao ovu, kaže, odlična fotografija Kudelka. Zid, neki. Zid, da. A ovu je poklonio Saša David Lynchu. What's the point of interest of your photos? Is it art or real life? What is the my pictures? Point? Yes. They are both. One part is because of the influence of the big masters, so I try to have a vision of the street and people in the street. The color thing
change a little bit the view of people, you know, because you are more thinking of painting and making pictures. Black and white is it's a raw, for me, it's a raw way of seeing the life. U svetu Voja Mitrović ima svoje zasluženo mesto. U Vojinom srcu nikada ništa nije zauzelo mesto rodne foče. Volio bih napraviti jedan veliki muzej za fotografiju. Ja sve što posjedujem iz moje kolekcije, imam stotine fotografija, ja bi sebi dao kad bi nešto bilo tako, ali ne znam, vidit ćemo. A iz Francuskog kulturnog centra selimo se u Galeriju Štab u Beogradu. Upoznaćete dve Ane, Anu Đorđević, vajara i dizajnera, i Anu Ćurčin, kantautora perfektnog glasa. Ani Đorđević i Ani Ćurčin nije zajedničko samo ime, već i posebno izražena sklonost ka umetnosti, želja za pomeranjem granica i entuzijazam. Upoznali smo ih na otvaranju izložbe Ani Đorđević pred njen odlazak u Španiju, gde će nastaviti da živi i radi. Zanimljivo je da je u Madridu već živela 8 godina i tamo završila studije vajarstva. Izlagala je i učestvovala na festivalima u Nemačkoj, Španiji, Portugaliji i Srbiji. Godinu i po dana provela je u Berlinu i 2011. vratila se u Srbiju. Zatekla sam jednu divnu atmosferu, to je razlog zbog čega sam i otišla, jer sam ja realno došla ovde na 2 nedelje da završim neke stvari, onda sam odlučila da ostavim jedno mesec dana i onda mi se svidelo to sve što se dešavalo u tom trenutku u Beogradu, puno nekih kreativnih stvari, početak nekih novih festivala, tu su bili neki moji prijatelji koji su krenuli sve to da pokreću, tipa Remake festival, Mixed festival, i onda sam odlučila da ostanem i dam šansu, jer ja volim ovaj grad i volim da boravim u njemu. Ana Ćurčin se sa porodicom preselila u Moskvu kada je imala 10 godina. Na Ruskoj teatralnoj akademiji završila je pozorišnu produkciju i posle 11 godina vratila se u Srbiju. Posle studija sam, kad sam već imala prosto neku vrstu izbora, sam poželjela da odem, a bilo mi je i važno da se vratim u Beograd i da proživim to iskustvo, kako je to živjeti u svom gradu, kako je to živjeti, ajde kažemo, kod kuće, mada im negde u početku i taj osjećaj bio malo čudan, jer sam i ovde imala utisak da sam stranac. Trenutno jesam potpuno ovde, ali kao da je ta Moskva bila neki raniji život. Teško mi da uvežem u jedan kontinuitet to iskustva. Ne znam, jer kad sam se vratila, to je bilo potpuno novo okruženje ljudi, potpuno novi prijatelji, potpuno nova sredina, tako da su neka dva mikrosveta, ne znam, takav mi i dalje utisak. Pretpostavljam da će se promeniti kroz vreme. Nigde nije mnogo lepše, ni to inostranstvo, si kaže, ja blago tebi, mislim, ja bih voljela da svi odu malo, pa da vide, pa onda da prostojde dalje blago nekom ko je napolju ili nekom blago koji je ovde, tako da mislim da treba da se u našem gradu osjećamo super i dobro. Mislim, sad na stranu neke stvari koje nisu do nas, ali mnoge druge jesu i sama ta energija i duh koji je sada užasno na jednom alarmantno niskom nivou. Moja struka jeste pozorišna produkcija. Ja sam pre godinu dana donala odluku da nekako to stavim malo na neki stand-by na stranu i da probam da se posvetim muzici, tako da trenutno se ne bavim pozorištem u domenu u kojem sam se bavila ranije. Pa ne znam, meni je bilo užasno hladno, jel? Mislim, Berlin je super, ima dosta umetnika i prelep je grad, razne dešavanja, ali ne znam, meni je bilo možda i neka vrsta kulturološkog šoka, jel, od toplih Španaca
sad kada sam se susrela sa Nemcima i nekako, ne znam, izdržala sam tamo 1,5 dana i ne znam, nemam želju baš da se vratim da nastavim da živim, možda kako se desi neki projekat, ali prije mi više Španija. Bila sam sada ovog leta i napravila sam neko malo istraživanje i shvatila da je u ovom trenutku za neki dalji razvitak projekata na kojima radim sada, da je možda bolje da budem negde u tom centru Evrope, mislim, to jest u Evropi, jer ipak smo mi hteli ili ne nekako kao neko malo slepo crevo Evrope, kao blizu smo, a opet je sve jako teško odavde. I think I'll pack it in, buy a pickup, going down to LA. I find a place to call my own, trying to fix up. I start a brand new day. Turneja je bila sa frontmanom benda Stray Dogs, sa Dušanom Stranjićem. Mi inače nastupamo s vremena na vreme zajedno i došli smo na tu ideju da se oprobamo, da putujemo i da sviramo malo po Evropi. Počeli smo od Hrvatske, imali nekoliko nastupa od Zagreba preko Istre, pa smo nastavili za Italiju, Švajcarsku i stigli i do Moskve, što mi je bilo jako drago da sviramo i tamo. Ana kaže da je alternativna muzička scena kojoj pripada zabačena, da su mediji isključivi i da forsiraju mainstream. Ono što im preostaje za promociju su društvene mreže. Tu negde fali podrška i da bi ta scena bila otvorena široj publici, a kada mediji podržavaju institucije, kad podržavaju scenu, onda to dođe i do šire publike i onda to, ajde kažemo, da se uspostavi nekakav lanac, da ljudi prosto imaju više informacije kad su svirke, gde su svirke, ko su ti bendovi, ko su ti izvođači i tako dalje. Ne znam, mislim da bi trebalo da se obrati pažnja još malo čiste više na kulturu i neke lepše dešavanja, a ne samo ko je koga pokrao, ko je koga udario i tako neke loše stvari. Znate, ovo ništa ne košta, doći na izložbe, ne naplaćuje se ulaz, ipak je ovo neki trud koji mi ulažemo i mislim da je mnogo lepše prošetati gradom, vidjeti šta ljudi, mladi ljudi ili starije, nije bitno, umetnici nude i mislim da je mnogo zanimljiviji program ovde nego na tim televizijama koje vrte sve vreme isto. A po pitanju ove muzike, ne znam, mislim da je to i dalje u formiranju, mislim da je dalje rano da barem ja znam tačno u kom to pravcu je to je krenulo, to je te neke folk i amerikane, ali mislim da mi treba vremena da ja za sebe formiram šta je to i važno mi da ovaj album završim i posle toga ću možda imati i ja neku jasniju viziju u kom pravcu ću da se krećem i šta će dalje da se dešava. No, I can't get you out, no, I can't get you out of my head. Fears in my heart and it speaks. Ovih dana Ana Ćuči nastupa pred publikom u Beču, a do kraja godine očekujemo njen novi album. Znate šta, svaki rad i trud se isplati. Najgore je da se sedi i da se kuka kako nema posla, kako nema posla. Kada se radi, posla ima. Tako da jedino što dolazi sada u našoj profesiji, konkretno u sa metalom, svaki zanatlija može da iskopira. Baš sam razmišljala kao, ili nosiš torbu Louis Vuitton ili nosiš kopiju. Sad, trenutno ovde u Beogradu se nose kopije, tako da to je jedan isto od razloga gde sam lično povređena i gde mislim da, zanatlije su zanatlije, umetnici su umetnici i ako je sada njihovo vreme, nek bude njihovo vreme, ja se nadam da će se vratiti naše. Ana Đorđević sredinom oktobra ponovo odlazi u Madrid gde nastavlja umetničku karijeru. Gledali ste Srbiju na vezi. Budite sa nama ponovo za 2 nedelje u isto vreme.
Do tada nas pratite na Twitteru, posetite pod sajte Dijaspore na portalu RTS-a i posetite našu Facebook stranicu. Doviđenja!